لسر روشا کرتا پرورده لپارێزگەها حەسەکێ هەروها پرۆسەیە ئەنتەگراسیۆنێت وی ئالیدە گەهشتیە کوی دەرێ دکتۆر عەدنان بەری ڕێڤەبەرێ پەروەردەیە حەسەکێش باژارێ حەسەکێ mêvanê min e. دکتۆر دەمباش tu gelekî bixêrhatî spas tu mêvanê Rûdawî. Derçava spas baş. Gelekî spas. Diktor hûn gehiştine kuî derê di dosya perwerdeyê de di entegrasyonê de hetin ha hûn gehiştine çi encaman ti xalê nakokman e? Ji bo aliyê perwerdê niha yani ev demek dirêj em tê dixebitin yanî çi awayî heta me aliyê îdarî nêzî 19,400 karmend yê bolcim desteya perwerdê kar dikirin. Niha ev jimar bi giştî derbasî hindirê sîstema perwerdê a Wizareta Perwerdê giştî bûn. Ji bo wê niha karê me aliyê îdarî giştikî em karin bêjin nêzî dawî bû yanî em îdarî giştikî hatin girêdan bi sîstema giştî ya Wizareta Perwerdê berê êgul ser sîstema desteya perwerdê bû. Aliyê perwerdekirinê jî ew mayî aliyê perwerdê jî niha deme gelekî nêzik yanî wê bê diyarkirin bo rewşa minhaca rewşa ziman wê çi rengî bî. Ev mamoste û karmendên desteya perwerdeya rêveberiya Xweser te got ev hemû di aliyê îdarî de ketine nava sîstema Wezareta Perwerdê de. Gelo ev hatine teyînkirin weke mamosteyên daîmî yan jî girêbestin? Ev mamoste niha mewan derbas kirin demekê Kurd e niha gelek komîte ser kar dikin yanî komîte ser belgê van mamostana kar dikin ji bo tenê bên tekîd kirin hinek kaxet hen tên xwestin niha ji niha heta kêmî heftiyekê ew ê jî dawî bife ew karê hanê mesela asta her mamostakî çiyê ew mamoste gerek ciyê xwe kwî derê bigire gorî van pîvananê hanê ew mamoste wê bi mamostakî daim yanî ne wek em bêjin eqdekê pêvgirê dide ya wek wekîlekî na wê mamostakî daim bî yanî di hindirê sîstema Wizareta Perwerdê. Ti mamosteyan jî kadrekî perwerdê li dervî vê proseyê dimîne yan hemû jî dê cihê xwe bigirin li nava kerta perwerdê de? Na yanî çi mamostê goberê li ser melakê desteya perwerdê kar dikir li hindirê muhafeza parêzgeha Hesekê îro di hindirê sîstema mudîriyê de yanî ciyê xwe dibînin yani yek tenê jî çê nabin ji derve bimînin gorî wê me yanî hevkirin çêbû. دکتۆر عەدنان bi giştî li parêzgeha Hesekê di sînorê rêveberiya we ya perwerdeyê de bi giştî çend mamoste hene? Niha yani berê ser melakê rêveberiya Xweser û berê ser melakê Wizaretê bûne nêzî 33,000 mamoste niha. Ev nezêde ye ji bo parêzgehê yan hîna jî hûn hewceyî mamosteyanin? Niha em bi dawî bikin û minhac têkev yanî bêxuyanîkirin wê çi rengî bi minhacê bolvê derê bê perwerdekirin wê çaxê ferza van mamostana çê dibe piştî ferza mamosta çê bibe wê bêxuyanîkirin bimer meselen kwîdekê min kî de zêdeyê ema di hala a tabîî de berî şoreşê jî yanî melakê Wizareta Terbiyê Perwerdê Hesekê 30,000 mamoste bûn yanî. Baş. Çi ji bo bawernameyên derçûyên û herwiha xwendekarên dibistanên rêveberiya Xweser ew biryar bo hatiye standin ku etiraf bi wan bawernameyan bêkirin. Komîte dest bi karê xwe kiriye ji bo etirafkirina bi van bawernameyan? Niha ev mijar ev taybet girêdayê komîtenin ew komîtê bo niha dan û standin hatikin yanî bi Wizaretê re û him bi hikûmetê re jî ew jî dema Kurd wê bên xuyanîkirin yanî rewşa wan wê çabe ama gorî mersûmê derketin yanî gorî dan û standin û gorî hevkirinê ku me hevkirinin wê bivin fermî yanî belgeyê xwe ev belgê me rêveberiya Xweser min fermî ye. دکتۆر عەدنان بۆ ساڵا نویا خوێندنê êdî ev sal ber bi qedandinê ve diçe. Çend rojmanek û dawî dibe. Ji bo sala nûya xwendinê 2026 û 2027 wê xwendin bi kîjan rêbazên xwendinê be gelo? Bi kîjan minhacan?
نها جنها حتى دم كورت قال لك كيم قلت يعني ومنهاجي ريفبريا خسر او بردوام به منهاجي كردي يعني ومنهاجي عربي شوي منهاجي حكومتي يعني ومنهاجي سوري كشتي ما قوي جبر نهار السوري زيدي منهاجي كي برورده كرن يعني مثلا لحسكي منهاجي يونيسيف ابو الالي كامبات هات برورده كرن منهاجي مجالس ابو السريك عني هات برورده كرن منهاجي في بريا خو سرجي هو برورده هات داي ومنهاجي هو وزارة التربية جي هو أوجي بيتها يعني شار منهاج منهاجي كنيسة عن جهة بو أزباورم كنيسة نفسها شامل أها وزارتي يعني أري كنيسة بنفسها منهاجي وزارتي تقولين يعني شار منهاج الجمل هات داي إنها تسبيكا صالاتي قرك يك منهاج منهاجي سوري ومنهاجي ريفبريا خسر كردي كاتي كفندرج چارچوبه ده و دمك نزيك بخواني كرين يعني أها بوري وچابه لي دكتور هن يعني تشافكاني دقوتن كو بو صالا بيا خوندنه وكا قناغا كبغوز مرحلة كانتقالي وهر ديسان أف ريبازن خوندنه ريفبريا خسر بمينن حتى كو ريبازا كان اجتماعي بآمده كرن عيني يعني واي جبار نها منهاجي انا بيبتين برورده كرن لسر استا سوري بشتيشي نه منهاجي كي نه يعني منهاجي شو ريجيما كيفن يعني نها سازيا منهاجا اشتي سوري وسازيا منهاجا ريفبريا خسرجي الي كاريا هف ويبكن جبو منهاجا كي اشتيش بو سوري منهاجا كي نو تشي بكن يعني خصوصيتا خلكي سوري تيد قشتك خود هندريوي منهاجي ببينن بوريويج نها حتى صار 27 قرك منهاجة كينه سر استا سوري قشتي دركبه داو منهاجة انه سر استا سوري قشتي ده دركبه يعني اويات سر سوري قشتي بتشكرن وبرورده وبوي منهاجة بيديتن يعني باشا تبخوجي دزاني يعني الروجافاي كردستان دا خوازة قشتي هيا كو خواندن بهمو قناغان هر بزمان كردي باش بركو افزيدي 10 سالان خلک روجاوای کردستان خواندکار بزمان خوی دایی که دخوینن دوان جوینن کوچه بویا هلوستا شامل همبری ویدا خوازیه چیه؟ نها وك آلية جديدة يعني أرينية يعني تبرز جريك بالجم تكسي تنهي بو هركا يعني وك منهاجي آلية ما منهاجي كردي بپرورده كرن يعني هنك تش تكنيكي هنن مثلا پرورده مثلا یک پشتی رفی 12 خلاص که در باسی زانیگه ها به زانیگه شام حلب پارزگه دیتر هندری سوری ده گرک زانه به عربی جی لوان لوی داری يعني فشبوه هنك او آلية تكنيكي تشاوا مادة علمي مادة ديتر وان تشاوا ام تشتكي جير ببينن يعني سروي انها خبات تشيد به بوري و يعني جير شار سريع ببيديتن يعني برزگریک تنه یل هفکرن لسروی چه بویا کو همور بازان خواندنه یا نشتیمانی دما کو به آمده کرن جبو زمان کردی جی به ورگراندن جبو روجاوای کردستان و نافچین کو زیادتر کرد نشینن يعني اوجي دانو ستندنا داي مقود دسبيك يجي يعني دما قال لك ينزيك وانجامي فان دانو ستندنا در كبر يعني اف يك مقترحاتي ايغو بفن يعني مثلا منهاج تيك في تشارچوفيت اف يك جوانا انه منهاجي گشتي بي ورگراندم زماني كرديه تایبەتمەندیە هەموو پێک هاتە یان نەتەنێ کورد یعنی کورد بە عەرەب بە وەکی دن ئێزدی کریستیان دێ نەوە ڕێبازا خواندنێ دەجه بگرە بە تایبەتیش ئالیە ئۆلیڤە بە دیرۆکیش ئالیە جغرافیاوە نها يعني وك خواندن آلية زانستي وانا ده مثلا هر دري وك بدوي يعني مثلا آلية بيركاري بفيزياء كيمياء وانا هر دري هنك آلية ديروك آلية أردنغاري تاني هنك أو شيء به أو شيء مقول يعني اندام إيجو سازيا من هاجا الجمع دكفن هندري سازيا من هاجا سوري جديدة ودوي دريد بهفدورة من هاجا كي يعني شبوفان سه برانشی هانی و به هفدور چه بکن و تایبت مندیا بکاتی گل هر دری برچ عوا بگرتن و به اری کرن. الپارێزگەها حەسەکە دی سینۆرێ پەروەردەیاوە دا چەند خوێندەکار هەنە؟ يعني
زێدەی 700,000 خوێندەکار هەنن یعنی زێدەی 700,000 خوێندەکار هەنن نەها یعنی هم خوێندەکارێ ئێش کامپا دەرکەتن هم خوێندەکارێ رێڤەبەریا خۆسەر هم خوێندەکارێ بۆ منهاجê wezaretê xwendin evana destpêka sala xwendinê yanî wê giştîk ji mara wanixtan komî ser hevdû bike ji mara giştî wê derkev yanî ama ji marek gelekî mezin in xwendekarê dirê parêzgeha Hesekê. پرۆسەیەکەدن لە پێشیاوەیە ئەو ژی ئەزمونێن گشتیên پۆلانە و دوازدێ حەزری و ئامادەکاریên weş bo van ezmûnan çawan e çend xwendekar îsal di polane û duwazdê de diçin ezmûnan dikin ji bo ezmûna destpêkê hinekî pirsgirêk bi pêşiya me hebûn yanî ji bo navendê ê ku em lê ezmûna çê bikin yanî di her halî de berê di ev 14 salê ku derbas bûn tenê li Qamişlo û li Hesekê ezmûn çê dibûn niha hinekî me fireh kir meselen me kir ezmûn li Şeddadê jî çê dibin li Lêrikê jî çê dibin li Tilkoçer jî çê dibin Serê Kaniyê jî çê dibin û ji xwe li Hesekê û li Qamişlo jî çê dibin şeş bajara ser asta parêzgehê çê dibin yanî ew ezmûnanê hanê me heta roja îro em karin vê serê sedî nod û pênc me hazirtiyê ê ezmûna kiştik bi dawî kirin yanî tiştî gelekî biçûk manin ew jî yanî di roj sê roj ew jî bi dawî dibin yanî em ji bo van ezmûnanê hanê me hazirtiyê xwe ji her alî kiriye. çend xwendekar di her du polan de diçin ezmûnan îsal hem neh û hem duwazdeh nêzî 28,000 xwendekar in. یê rêbazê perwerdeyê desteya perwerdeyê û yê hikûmeta Sûriye her du jî diçin ezmûnan dikin mane? Yani wezareta perwerdê nêzî 28 ê rêveberiya xweser jî 3,000 henin yanî ji mar dibin nêzî 31,000 xwendekar ê gonha ezmûna biqedînin ji min. Ji bo çavdêriya vê proseyê dê tîmek pispor ji wezareta perwerdê ji Şamê were yan hûn ne hewce ne? Na helbet henin yanî ji ber sîstema perwerdê de em bê mendûbê ê wezaretê henin li her derê li ser asta parêzgehê li van ser van navendê ê ezmûna digerin him ji wezaretê û him ji cime ji mudîriyeta perwerdê jî mendûbîn henin ser van ezmûnana digerin him ezmûnê ê rêveberiya xweser him ezmûnê ê wezaretê. Rewşa we di aliyê avahiyên dibistanan de çawa ye wekû hejmar li ber destê we heye çend dibistan hene? Birastî li parêzgeha Hesekê zêdeyî 10,000 dibistan henin ev 10,000 dibistan jî yanî serê sedî heftê ji wan birastî di rewşek ne gelekî ne baş denin yanî aliyê gundahîna dibistanê axêr cime henin yanî hinek gund dibistan lê tinenin û dibistanê ê bo henin jî gelek ji wan çeksazkirin ji wan yanî gerek yani em û ji xênî vî tiştî jî meselen vê dema vê dawiyê de ev rewşa got derket gelek koçber hatin aliyê me Hesekê ev dibistanê me her dibistanek bû kampak ji bo xelkê me ê goş başarê dîtir hatibûnê ve ew avahiya a dibistanê ji hindirê erkê xwe ê perwerdekirinê jî hinek ji wan derketin yanî meselen ê dikeve hindirê dibistanê di jiyan bike gorî jiyana xwe hinek guhertin tê çê dike ve piştî derdikevin jî ew dibistan hinekî gelekî kar jêr gerek e heta got em dibistanê vegerînin yanî wek erkê xwe ê sereke erkê ê got perwerdê tê dibê dayî ve ji bo wê bingeh a van dibistananê hanê bi rastî gelekî zehmet e û gelek kar jêr yanî gerek e ji bo wê hinek munezzeme hinek saziyên navnetewî hinekî alîkarin ama ne wek gotê xwestin yanî di rewşek wek îro de yanî ji niha heta destpêka sala xwendinê tê gerek ev dibistananê ê bo şagirt meselen gelek ji wan li erdê rûniştînin û perwerdê tê dibînin meselen ve ji bo wê zehmetî ê di van dibistananê han pêdiviyê dibistana pirin bi rastî yanî ve ji bo wê ew jî yek ji pirsgirêkê golpêşiya me in ê got em yanî heta xwendekar bi rihetî xwe perwerda xwe bibînin. Ez gelekî spasiya te dikim kêfxweş bûm ku tu îro mêvanê min bûyî Diktor Ednan Berrî rêveberê perwerdeya Hesekê ji bajarê Hesekê tu mêvanê Rûdawê bûyî tu gelekî bi xêr hatî.
در چاوا سپاس بوش gelek spas spas xweş.